छफो गंभीर प्राकृतिक मनोविज्ञान हो ज्याचुके बाख जुनावे ठो बाख्ने मनुटेको अन्तर आत्मा अपराध भोर हिंसा हो आत्मविनाश ज्ञानपुको अवस्था किनाट हो बाख्ने मचबले सोजम मचे पशुपन्छी टाल कि तस्क यो अस ज्या उइ मामा उइ त टाल टाल एपिन सँग पन्छी नाप माक छिचा पौजट ले नाटल उइ छे हाकमा पौज सम्न दो वो तस्क भासी मुज्या वो पौज तस्क यो लिपा उया एलाटनिक बानी रिया स्वभाव हिला हुन सन एलाटना बहनी छे वले हाकुम पौचा नापठ्या उटा वास्तव मयागुले उया पौच खना टपिया होले उटा जोना चक्ति मिक्स लिक्या बिल ठ्या लिपा उटा जोना छ कोइ लगा सिमा यखना सना बिल थजागे छिछि घटना याना उइ कलाई तकन उइको लाट ज्ञान हुन थजाको अपराध सूचिकेटा व छिटी कठाई षड्यन्त्र जे उइको अपराध मेपिन सुनाना मुसिउजा थटमा ज्ञान आचुनी उइ मने अपराध हाकै आचुनी अपराध यो पिने खण्डीको वस्तु हो ठग मने दुनिया अपराध सुलाच्ने उखिया ठट लिटमुट लिनाच्ने गाकेना त उठो वाक्ने आ निनानिस हलमे नाजम बाखौ चोमी एडगर एलेन पोय बाख हाकम पौचा जे छिपिन त जुगो जीवने जु छौ ज्ञानपो खंकन्टेना मचान खे जुगो नुग तस्क क्याटो जे हालाल वाना मुजि मो दैमै दुम्ज्या पासपिन पुचले गबले गबले ख्याया त जोजी जे पोस्तो ताल के तस्क यो जिम्मामा जुगो रुचि सिउगले छे ताल ताल में पोस्तो ले नाटल जे अपो याना ओए पोस्तो नपा निछा हो एमटा नसन नकुले ज तस्क न्याय पिस्तो टोरी जी रंगाना जिटा पोस्तो मयो रे मोरो पोस्टेसन ठुवाटा येगु माया इमानदारी स्वभाव हो इमुको निर्दय स्वभाव खना जि तस्क प्रभावी जि मचबले है ब्याज र जुगो गजबको स्वभाव खना उस्मराम जिम कलाखना जिल्लेटा जिमसन छे ताल ताल में जंग मास्मिन्या खराचा व छम खिचा माका व भौचो ले नाटै हुटो ठिलमुडे निखरा हाकमा भौचे बान्छन् तस्क बाला वइको बान्छनि हो वइको बुद्धि खना जिमकला त जिमको समाज या हाकमा भौचे त बोक्सिर का ढाको लोम किनगुल प्लोटो नाच नाटमा वो भौचे त जिता मिट यम पास जिंगल जिगो लाटना उटा नकिटंगी याओ छेचुनिबले वो न्याप्लेन जिगो लियो लियो वया जनि गब्ले जिप्यावन टेका न व जिगो लियो लियो वटा सुइगो थटे टोरो त के जुल आकचकान के छौको ठाई बामलाको हिउपा होल बुलु जे एलाकुल जावल उब्ले खनलुम कि जिटा तस्क मसास चुनावेको जी हिमी चाहिँ हो मेपिन सुइटन वास्तव मयम जावल लैना टेपिन पोस्टेको वास्तव मर्या आउन जे इमटा बामलको व्यवहार याना तर फट्ने फक प्लोटो त टासा जिक्को मोजको बामलको व्यवहार याना खराचा खिचा हो माकट जिगो न्यनि बोलके इमटा सिसफुस खायो कोठी डाया वा लाकमा चुयाओ छन्टारा निना बुरजावमा प्लोटो न जुगो वे प शिकार जावल छन बने जी टेच्चुका एलाटना छेउया प्लोटो जिवे खसा वास्तवमा यासी चुनाचन जे वटा ट्याप तना ठट छु जिनलरगा ज्ञाना व बिसुवन्ट जिगो लाटे खठे मक्ते फच्चा वान्यात जिगो टय खुशबा होल कोटे मिचा चोंग छपो जोग चकुलिके प्लोटे कुटिया अले वइगो मिक छ लोया बिया कनेस्टे एलखन टोट नुगा ज्ञाना होल अले आत्मक लादिन जुल तर ठमा यानु जहाँ पश्चाचया एलाटोना लोमङ्क्यु कुटएना बफरा प्लोटे खा बुलु लनाउन वइ छप मिका कांगो खा ज्ञान पुष्ट तर ठौ खा साचा लोमङ्का नाप्ठे व उखटिक जुल तर जिखन केको टापको है ज्ञाना बिसो हुनेको वइ स्वभाव खना जित हेपे आठे जुनि वो खन के जिसापे टप्या जुल छन सुटे प्लोटो एट सिमकचा छ कोइ लागा य खया बिया जे अपास कं टोरंगो पापो मुट्यो जायनको लिए लुम जित खोय माथ्यो याजन प्लोटो एट अति शास्त्रीयनको चाने पट मिमुयावको सँग जिन्जन चल कोठासँग छ्याक प वाना छयाजन सो सोय छेछका मिन नुगल जे जिमकला हो चिवन अप यखय मिनट ना मिन याजङ छेन जिपि प्या होया जिमको डक्को सम्पति मिन या छौजल जिछन या दुखियो निराजुल सुनिलिपा जि मिन या ल्यौं छेसो होना जि जिनेको खाते छौसे टुइससँग अंगले कुगया चंग छु छि खना जि जसंग होन अन कक्वे एक्सपीरियन्स ना टौठे चंग छम भौजे तस्बिर थे जाओ खना अन सोया चपिन जलखल पिन औचया उ सोया छन वे अंग न्यने केबे चंग सिमाजी प्लोटो र यखनु लुमसोल मेपिसा भौज त यखना त खिप चाना त होल ला नाटक जित प्लोटो खिचै जक लुमना छन तर जित ढासा उट या मट्यक ज्या आउने छुको ठाई पश्चा मचा जे प्लोटो ठे चम मेम भौज छम मार्या छन बने खौसे चंग गुफा सिंहको सामान्य जिन हो रमेको ब्यारेल मध्ये छौ हाकस चंग छु आकृति खन वो सुजिरका लाटा पुचपुजे नासुले जिगो छ हाट वो वस्तु वास्तव प्लोटो अपाटिके मे टोरिम छम हाकम भौज जुयातन
कोठीको सुयाबले छट बाहेक वो भौचा ठ्याक्क प्लोटो ठेच प्लोटो निखर हाक्छु वो भौचे नुगपटे टुइसी चंग सोंडु टीजको ठेबले वो न्याउ हाला ठौ छ टीजको जिगो लाटे ठिगल जी दैठा चोमे भौच नाप्ल त वो गुफा दुठा चम जमिनदार के वो भौच छिट मिड काटया तर जमिनदार वो भौच ठैम मुखो ठया नाप वेटा ठमा गुब्लेन गन मुखन काटल जी जमिनदार के बिरके भौच त उसुछिना ठग अस्tai छिम्पाके सोयावरा भौच जिगो लिउलिउ याचन जिन लट्टु चिछकपट्टि कोको छुना वेटा चुपन्न न उसिना छे हया छन्ने वो जिम छेज ठेचन दुल वो जिम कला नपा सापिया मिले जो तर बुनो जे वो भौच खना इर्से ज्यावल छारास वो पटिन जित हाका चने जन जिफो प्लोटो या नापे खन्लुमना ठ नुम भौच जित मुयो जिफो छारास थैन प्लोटो ठे छप मिख मरो वो ठटे मिख छप मरुगुले जिम कला या वो खना सापे माइ वना बच्चा अपो सुसा ये जिफो वो जिको विचार हो प्रतिक्रिया अख जित यको येको वो जिया का चुना चुन मिएची तले चुनी गुब्ले जिगो मुले होया त होई जिगो लिउ वेटा वो जिगो टुटी तत्त क्यंग होई गुब्ले ला देहे तिनी हो अर्जिला जित वइ छने छट्टो मुइका बिला टिठ्या चुनी गो तर प्लोटो खना नापे फलाउ बानी लुमना वइ गुले जिउ वेटा मुइके गु चास याउ मरो जिमकला त प्लोटो वइ ठोड वइ ठै छौजको पारेको खन्नुगो पटे चंग टुइगो सपारे टक मछे खम्पि ढेर मुला टाठे ढामल तासा वो टुइगो सै ची यख्याटो खिप ठेच ठय खैना न वखना जिमुन मन पच्च क्या जिगो टन नियन न अप्याउल तर जिगो मूर्ख स्वभाव खना जिम सया फुमकला त गुब्ले न खटवा मला छन छे जायना चनले जिट पुटमुट पंक होला टप्यङ स्वाने वो लिउ बोले जि झन्डे खला चुइक देत्यङ म चाहन्से पस्टे माइ मट्ने दुगो भसुको लुमका जे अनस सटिक दुगो पाछपकै कटा वेटा भाक पाल्टिन बेले जिमकला त जिगो ला पाउल तम बल बनसन हुने पा जिमकला छने कवन माटा मला क वो ठग प्राण त्यागिना बेजु न छुमुजी मा ख भए जुल आ रास सिमेस त न्याठेना सा सुचिक मला छि जख चपि मुन त चुटा अफ पिन्जा चाने जिमे वा निने जिमा सिमेस त छेन पिनि यंगित फैम हो जिगो न्यफि सिमेस त छुयाउ त यो ताल तालिको बिचा प्याख होल जी सिमेस त कुचको चेना मि उना छेउ टक न मुटी होल जी वटा छली कोठा गाम या बे लागा छेउ अथवा छ टगको बाकसे लोन्ट या छेन्यन चंग टुठी कोफा टक न बिचायना दक्षवेल लिप्टे सिमेस त दुन्टया अंग दनीको पाछि जुथे तल मडी युगे पिचुतेस थपिन शिकार त थठिए ख छौ इले बनगलु मसिउल जिगो कोठा अंग न टग ओकेको प्लास्टर न भला होइन छटा डेका टग नक्कली चिम्नी ठे डेका टगले सिम सुचका अंग दनीको कोछना जी नक्कली ठ्याङ याउ चिम्नी डेका टग अंग थना ओके नि सिम सुचके ठुंगा दुरुस्त नापैको जोजुको अंग दना प्लास्टर नाबिया बेन सिमेस्यो छु छि खनमरे कचने नस्त नाबिया आ जिगो मियाको ज्याटेको वो अल्छिनो भौचमाला वेटा खट्टम यामा ख जिगो टंगलो स्वासिका हाजि वो छेन पिन गन कुइच जिगो बिसोन जिमा न्याठी जुसा शारीरिक मानसिक रूपमा टस्क नील ढुंगोको लिए ओखन बने बेलिए मियासे पो पाठा छ सिफंका फु देना कने वो कस न वन एसा जिगो पीर कोमला वो भौचा छे जख गन मखना अर्जुसा जि ठट यो क्वे स्वतन्त्र जुगो वाचाका तना जिमकला सिग बारे पुलिस अनुसन्धान यासा वेटा छु कठाए छु जि मुखटका जिटुक साना पिन डेका मटिया मुलो कठा छौ होल पुलिस त जिता छे या वास फस यादन जिगो ग्वाली वो बचक या पुलिस छे कुने खान तलासे त इमसा उकुन्टिनी जि अंग दनाटेको ठासे कठि टक टक दया छान बिनेना जमले जिगो नुग टस्क भार मिन तर इमसा ख तलास न ल्यावन ट्याउले जि टस्क लुडंक सासलाना स्वान क्वाव्याचम पुलिस हाकिमे त लस्ता टुटी मुचिका इमिगो संकट निवारण जुगले ठ लेटाइगो ठ कला टङले ठपासक ध्यान बिया अनुसन्धान याउने सुब्या बिया गति मस्यो जिगो मुटु खजुवा फुट्ट प्याउलो ठोछे बल्लक दनाटौ दो सिम ढुन्ट्याटेको अंगले जि तस्क बेटेको कठिन दया ठो अंग न तस्क बला ठुक्न दया जि त यो कठि स सुना मौनु दुन सिम दुगो ठासा नापा मचै खस व अले तस्क ग्यागो वो लस्तल बाक जाओ चिल्ला डङ सटार त जि मुक्ति जुलटे थ्या ज्ञाना न्यनस चंग अंगले पेपोन पल्क लिपे पिमन्याम पुलिस स्टेशन अंग पोल्टिन अन सिमेसी नापा हाकम पहुँचन चुनाचन उयो नुवा फटे फाँसीको खिपाइ छिन जित जिगो लिपै घटना संकेत बिहाचन बाख कोचल